Hello, hello, hello. Morning, my friend. Talofa lava. Le paia. Male mamalu sa moa se tātou atunu. Wa amata fo ile vayaso. Ma ngai kelele me le ala fia e felesia kore mea ya. Whawhetai le lofa maleanga leo le tua. Tātou ala whai mai fo i le nei tai au fau mātango fia se le au le lei. O le nei tai au fau. Ma losi le palasi o le timonga nei ai le vave au po se mea le kolu. Se mea le kolu skain whapenga. Ke whaalonga mai kongol pok wolo. Se patatu mai o ki mua maanga i o le lei ale moe. Walaki la se kia la walam. Maki ngofo ia le ala kai me maanga ia le malu o le ki mua. Ya ai tato sifa tasivi inga mal faftai le tua. Tato toi au lia mai fo i le nei as fo fa popo yaso le tato wola. Ole amatanga fo i le nei vai yaso i ono fe au mo na ngā luenga. Ai va ai alo le pisel au wala ua tuaia au. Sa tātou mamoia, tātou moenga, whawhetai tele o e tama i lau anga le lei, lau puipuinga, iai mātou whanau o mātou ta oto o mātou moenga. Le stala vale whapori nai mātou, le leo o mātou iai le nei aso, i le amatanga o whiau matiuta le nei vai aso. O le vi inga lava e whafo i atu i lau e whio. Oi, le whakau ia, le whakoa suiva ke alfiku. Whatalo whatuai le sofa malo Yesu Keriso i le taupa ia malo tau mamalu MUSS Ma Le Fa'asoa maana pa anga malava i so se fia i so se tu e fia o le neila lulangi a le la whakau noki e ai male au Aiku i Lalafi mai kua ai o mai lo kau ai maa mai ia i le polemus ngā mea mai o tau, whaftai tele tau langolango, e le umalava le nganga whaftai a MUSS Ma Le Fa'asoa, e fia whaaleo i nā tupea, i la o tau pa ia, ma la o tau malu i la o tau langolango. O tau lava ua alualua i lava le Fa'asoa a MUSS, e aua whaina i insiu manai mita aputa ua tātou te Fa'asoa. Ia ma whaali mai e so tau whina ngalo ia, ona yo tātou ta mama tina matua, hei, yo ama yo tau. Ia tātou nolo manuia, pe o tau ma lo lava le ona sai, ma lo tau atai, talo le tua e whapopo tu pēr ma losi a te o tau, ta ma, o tina, o lo tapo i mai malo tātou ainga. Ia, fua ia tu ma losi tino, ma whau, ai sili la leanganga, awa lava lo tau matawha i tausi o le tatalo mo i mātou ia whapena fo i le pa ia ma le mamalu o auna pa ia le tua au tau sunga whawhiangainga mo tau whatua mo no whaalo ma lo lava lo natai ma lo tau atai whaftai lau tau tua ia ma na ia le mana ia telele kasi Koakele o wompa anga a MUSS moli mai ola to alofa whapitoa lava through le messenger messenger lunga Facebook whawhetai mo lo tau whinangalo ia whawhetai mo lo o tau langolango mana ia tau whinangalo he fwinga i news ngai nai moli mai ai ia au fo i se Fa'asoa o le mela wai wa makan kele news kau sala kele news ngau sa wa fo stato Fa'asoa fala wo tele fa fetai fo mo ilato malava i la ko comments i ka ko Fa'asoa
Ole manga ngai o kau finangalo, matango fie tau finangalo na ea fo'i. E mawhai na whau e fo'i nisi o mata upu e tātou te whaasoa ai I lea aso, ma lea aso, A ole mea piko sili la lenga makaukia. So le e iai Aiku e Lalafi mai kua maka mai I kako whaasoa. Iai Aiku e kua maka mai kako whaasoa. Ole mea fia ai. O ke fia la iai. Ole le comments mai ngā le ngai view, mau viewers. Ai o mai loa la sasa mai. Sa mala mai kai kua messenger sa. Ka. Makaukia. O upu e ngakai upu. Aole mea maari e ko a whāle leika ngaka ese ingoa pengi fake pages. Ese ingoa. Ole kusinga mainga ole message. E kasi arku ai ngā message. O upu la lafo. Fe sorry. Kosa o ile o fasa o ai manatu lelei. Mai ai amakanga o langkang whainga li YouTube. Oka. Sasa mai oe. E o fo is kama to whai vai malai. Nya lau ai wang a versua a vai malai le runga li ida. O ngoko inga mea la ia. Ai le leila ia il vai malai o leilo le leia ka kalai whai. O ka kala ia se sa mai. Ole. E kasi le lei ale kasi le skyding o le message e kasi upu ngai sauai pulau vale. Ai ko fali ka soli. E kasi ala vai. E kasi kangaka ai fa fake pages. Se va ai le mea o ia ila fo. Le male mentoring na kako au sa munta Kasi kangaka ai fa fake pages. Ola u nga o lau take nga ia awai e kasi e fab ia messages ai kukus sa le messages ai ese ka o mera malie a luanga filafiafi pongisa la e mo ke fkawa ia mga kaya mo kang fai vili kang fai la vili ai ngo mga o screen record ia lo le fo dinga man makan nga ya nga kangi fa off mic kangi fa off mic ko fa ka ya kangi fa off mic ape kele lo pe kasi ke fongi le fa nga inga kale ya o messenger ko ai lo fa ia wala e me ala nga lo la fo mai nga ko inga fa makalanga mafa fa upunga mamafa ngi ya ade fi we video ko ele so faku kali ken fong o fa ala wa mi ke fa mai please I will ko video mai ba kia wantila ya fala ya so fu mena ngai mo ka ka mai kuai gai ku lau nga fake ka ole makua mamafa fa upunga fa makalanga la fo mai kosa uma le upu sa moa upu le anga makua kau ai mai ele kai anga pole MUSS Ma Le Fa'asoa pau al mea so kango la kili oi e fiu la vili aku ano alwa ke ia fai mai please au ko vili mai fa ki wala ia wala ia ko fai o ilo ke lo ai e fe lo anga ia Aiku ngai mai Lalafi maka nga mai kuai kako whaasoa. Awone ko iai langi palau vale comments ya mai. Awo mai lo so fai mai kai ku ole Facebook Messenger ver emanga ya nga o vai manga ya mole. Sa wa message ko kasi mai kua. Awo ke komengi fala we kele mai lo sila malo la tunu foi o iai. Yani fafea ngainga olo mata ifoi sila ifoi ko commenta ya tono se o nga hoina mo o ko ie mo la Aiku mo le ele fi ya au lango supporters MUSS Ma Le Fa'asoa ia ma supporters o tato ai ngal fatu tu ele tu sa mo tas o
le lai lo ko ai le lo o le ai ngai vai ngai le maka nga mai kua ia make e mai ia wole mfailang fai maskala ngare kasia kangaka le failanga mio le sa palau vale mai lungo le comments ale YouTube ngaka le so faia e vile ia okele o ko reply ia mai mau e follow kai pa wale mea ale oso mai a palau vale mkaukia ia kango poloka kape kaka ngar pauanga kaka e vile kailo ya le ala o makoi poloka le ya ai fafetai matango fio to afo to poro to fasoa to finangalo fa alia mai ai fefe le maka ukia le whakarangoanga le are runga li le mapapastui fefe ngi kakao o papastui ile makua kele o longo ka sanga longo soifua au upu e kaukala e makaukia o le upu mongia ia ua kauroa o nga se iloa e langa fionga sui palmia lea ua kaulonga se iloa palaka a papastui or kai mi foi nge le ko fai nga fa roa ile anga wo oki kamali anga ka onga ko inga ngi papastui a tonu tato te whaasoa i ai is taimi o lea o nei ai i lau wharongolong o upu i ele mwhainga ele ka kaunga kaukala iskaka o le sa whai mawhatama o lea tunu o le sa ave i ele whaaloalo lea tunu whapea ko inga kakala ai e sa o ele upwhasa mo whaaloalo aku whaaloalo mai al mea le whaaloalo aku ai fai mai ko inga fale mai ko inga le ma fau va pere ko inga le me o fai ko foi o makua o faki apolo ele tu ma fau ngi ka langa foi si le fie le tua o tangata sa ave o mai ai le fa alo le tunu ato mo tato ta ua o ta ma o le tunu ale o sa ka ma alo ese ko inga la fonga sole e fai lana fionga il sui parmia ia au faro longa ilo ia penko faro longo ia il porkalame le uso ya koto ngala sa kusa o mai ia le uso ya kota ia sa ngoanga nga so ke ofo ia ngi ko inga so au ke ofo ia langa fa nga si fau kuangi fau kuai fo papa wala varnga la vai nga o mako mama ia meanga e fai ia va ai e fa valea kwa o e nga urunga i makua i le ai ia se men mafau ma e valea kwa ia ngale nga aka ko inga le chief of Papua New Guinea lo fo ma yo le a so de ole mako i kau valea lo ngali ile sori ai lo le leia lo ngali ile ele ai masesi o koe fia ia au ke fo ia papa li sole lao sole ni fo ia papa ia la va ia kwa ole fa valea nge ko inga fesili sole kwa u kau alea iskangaka sa ave pale mia fai mai e aka mai fai koe fo fai mai e kekeleang fai longa ai e kasi al wharongolonga ku a papai Cecilia ale lungali ol ma koe whaavalvalea hianga kari mai fo ila ia e whaavalvalea talo faisto ina sole ia ui lea ia tu ai pea wa ese al melo ia koe inga pe wa vale makua e koe inga le upumongi anga ma le pusa pe wa vale makua ai tonu tatou te whaasoa ia i stai mo lea uli ia lea utau nuu mai la onga sa uni atu loa i la fo i le assembly o e maa ia ula somo fue pupu ngale umma la assembly
O malo foi kafe ro ai foi ai la fiafi. Ai faftai subscribe ka ko channel. Tato te whairai, is taimi o iluma, manuia telefofuanga toi o le nei asa Samoa, fa manuia le atua ia o tau umalawa. Ia, manuia foi i le nei tu i ana fofuanga, ma tango fiele sule le aso e mo taimi nei, alofa tele atu MUSS Ma Le Fa'asoa mo o tau whaasai fua.